Open Air festival na Livadi doživio je svoj mali jubilej. Ovaj glazbeni festival projekt je udruge crkveničke mladeži Malik. Udruga je osnovana 2007. godine s ciljem unapređivanja kvalitete života mladih kako u Crikvenici, tako i okolici, promicanja i zaštite interesa mladih te poticanja mladih na aktivno sudjelovanje u kulturnim aktivnostima. Jedan od uspješnijih projekata Malikovaca zasigurno je i festival na Livadi. Jedan od organizatora, Bojan Crnić, kaže kako je manifestacija postala mnogo veća nego je to bila prvobitna ideja. Pre 5 godina su na ovoj istoj Livadi biciklisti radili biciklističku utrku tradicionalnu koja ide svake godine, ali onda smo mi mislili napraviti taj dan jednu svirku za njih i to je tako biti počelo. Sa lokalnim crkveničkim demo bendovima, mala bina, više ovako lokalna neka feštica, onda je to preraslo u sve veće i veće razmjer. Danas evo pa čak i po par tisuća posjetitelja nam je bilo lani i jučer i očekujemo naravno i danas. Rasti iz godinu u godinu Livada kao festival. Počelo je, ajmo reći, kao nekakav popratni sadržaj biciklističke utrke. Čisto smo napravili znači svirkicu, nekakav zabavni program na kraju utrke i iduće godine sjeli za stol, ekipa, popili pivu i rekli ajmo mi napraviti fest iduću godinu, iduću. I eto sad 2 milje ljudi nam procirkulira po danu, teško je to pobrojati sad točno u broj. Čim smo mi eto super zadovoljni s onim što napravimo i kako napravimo jer to praktički 5 budala sve radi, tako da. Plus naravno frendovi bez kojih apsolutno ništa od ovoga ne bi bilo moguće, koji nam daju ruku, koji su tu uz nas. Na ovogodišnjem festivalu nastupili su lokalni bendovi iz Crikvenice i Rijeke, te nekoliko stranih bendova kao što je Zbogom Bruce Lee iz Novoga Sada. Ove godine su nam headlineri dana, petka recimo bili Pasi, riječki band, 15 godina na sceni, najjači punk band stvarno u Hrvatskoj. A danas evo jedva čekamo da dječaci dođu na scenu. Mi smo dječaci, mi smo splitski rap band iz Splita, mi repamo, dobri smo. Ovo je prva godina, tek smo došli sad, pojeli smo, ja sam pojao ćevape, neke dobri su bili, dosta veliki ćevapi, to mi se sviđa. Ćao, ja sam Gino iz GMB-a. I ja i moj prijatelj Benny, mi puštamo jungle, drum and bass i raga breakbeat. I jako volim ovaj festival zato što je pun ljubavi, pozitive i sreće i predivnih ljudi. Imamo travu i svi smo bosi i predivno je. I cure plešu i apsolutno je predivno. Puštamo muziku zato što to jednostavno volimo, ne produciramo ništa, ali jednostavno uživamo u tome što radimo. Mi smo ovdje već druga godina, prošle godine smo došli onako više preko veze, početnici smo u svom tom miksingu kako bi rekli, inače puštamo ja i prijatelj tamo prisutan u duetu i puštamo jungle, drum and bass, tu alternativnu elektroniku i tako to. I to je to, ovdje smo kažem 2 godine, ovo nam je druga godina, sad smo dobili mali stage tamo za preko dana samo elektronika. Band Komedija iz Čakovca, prve godine smo ovdje, nismo još bili niti u publici ovdje, tako da jako nas je začudilo u pozitivnom smislu kad smo tražili ovu livadu, da tu između ovih brda postoji tako jedno super mjesto, festival. Čuo sam da je jučer bilo jako dobro i nadam se da će danas isto biti. Do sada je naš festival dobio 4 nastavka, na kojima je ugostio oko 40 bendova, što domaćih, što inozemnih, ističe Tonković. Te dodaje kako je od 2007. festival zabavio preko 5000 posjetitelja. Budući da ne prodaju ulaznice, nije moguće imati točan broj posjetitelja, ističu organizatori. No okvirne procjene za ovogodišnji festival govore kako je bilo najmanje 2000 posjetitelja. Definitivno smo zadovoljni, jučer je bio prvi dan, bilo je odlično stvarno, bez jedne greške, svi su otišli sretni, zadovoljni, vidite tamo kamp je pun, ljudi su veseli, pozitivna energija. Evo već 5. godinu za redom smo uspjeli tu na ovu lokaciju dopeljati 12 bendova, znači 6 svirki po danu, plus gostujuće DJ na drugom stageu. Imali smo aktivnosti danas od divljih igara do povlačenja konopa, turnira u malom nogometu. Imali smo organizirane šetnje sa vodičima od Gadine Badanj po Vidikovcima okolo, tako da za svakoga po nešto, izložbe fotografija, besplavan upad i kamp, to je nešto najbitnije za najaviti. Pripreme su svake godine sve lakše i kraće. Najteže je bilo prve godine, govori Crnić, ističući kako je za prvi festival bilo potrebno najviše rada da bi se cijela livada počistila i pokosila. Naravno, tu je još i oprema te pozornice koje treba postaviti. Pripremni radovi za ovogodišnji festival počeli su već krajem prošle godine. Počeli smo, a već negdje u 12. mjesecu sa
objavili smo kao natječaj prijave bendova koji bi mogli svirati, pa je prijavilo se nekih 60-ak bendova i od tih 60 smo mi odabrali stvarno koji su nam bili zanimljivi. To sve uglavnom ekipa isto nam ide na ruku, nemaju prevelike zahtjeve, tu se dođu družiti s nama 2 dana i usput odsvirat. Ajmo reći cca tjedan dana intenzivnog rada, 12 sati dnevno, ali to traje kroz cijelu godinu. Organiziramo, radimo, črčkamo lagano. Održavamo livadu 5. godinu za redom, tako da onako ima sve manje posla. Super mostić od Greda. Evo, ne znam ko nam je dao Greda, ali hvala mu. Program livade podijeljen je na dnevni i noćni. Glavnina sadržaja održava se u noćnom dijelu. Ali ni dnevni nije za bacit, govore organizatori, koji su organizirali i bogat dnevni program, nazvan Livadni. Ajmo reći nekakav tradicionalni krug po nekakvim kulturnim točkama Crikvenice i okolice, znači Vinodolske općine. Imamo čisto sportove preko dana, mali nogomet, potezanje konopa, graničar, znači društvene neke igre da zaokupiramo, zainteresiramo ekipu preko dana da im ne bude dosadno. Nudi se šank, nude se znači, klopa, cuga, ćemo divnog šankera iz kafe bara Happy, moramo to napomenuti. Frajer nam drži apsolutno sve, evo, 5. godinu za redom, znači bez greške. Šta drugo? Šta se nudi? Dobra zabava, zelenilo, priroda, zrak, dobra atmosfera. Program starta u 8 sati na glavnoj bini, a preko dana nam na drugom malom stage-u 4 DJ-a puštaju elektronsku muziku da se ekipa malo nabrije. Još uz plus sve te popravne sadržaje od izložbi fotografije do tih igara, do tih šetnji, stvarno za svakoga ponešto. Za sad smo zadovoljni, još nismo ništa radili, samo pijemo. Da, sljedeće godine nadam se da će nas organizatori koji su inače super, najbolja organizacija na svijetu, nadam se da će nas pozvati i sljedeće godine. Kad se male ruke slože, sve se može, pa čak i organizirati cijeli festival već 5. godinu u nizu sa 0 kuna. Vještina je to na kojoj bi ovoj udruzi mladih mogli pozavidjeti mnogi. Dosta teško, mislim, mi dobijamo od poticaje te od grada, od općine, još nekih sitnih sponzora, ali nije da imamo nekog generalnog sponzora koji nam drži to i cijelu financiju, to je ono, drž ne da i to je to. U biti se otplatimo od šanka i od majica i do zadnjeg časa ne znamo da li ćemo to odraditi, ali uvijek u biti to uspije i uvijek smo svi sretni zadovoljni. Mislim da to ne uspije ne bi to došlo do 5. godine, ne bi se u to upuštali. Mi tu ne raspolažemo s nekim velikim budžetom, to imamo pomoć od grada Crikvenice, od općine Vinodolske, od još par obrtnika tu lokalnih. Isto imamo šank, imamo hranu, štand sa majicama, evo tako na taj način recimo otplaćujemo sve te troškove festivala. Pokriva li zarada sve troškove, glavno je pitanje nakon festivala. Za sada nije bilo većih problema s pokrivanjem troškova, no oni su svake godine sve veći. Stoga organizatori razmišljaju da od sljedeće godine počnu naplaćivati ulaznice. Svaka godina nosi nešto novo, no ipak noviteti i planovi za sljedeći festival nerado se otkrivaju. Ne smijem reći jer će me prebiti. Možda povećati na dan, ako ne i na 4 dana i sve to, ajmo reći, dovesti na jednu razinu više. Znači, od jačih bendova, naravno morat ćemo staviti nekakav upad, jer ovo je konstantno sve free, besplatno, znači krpamo se kako god se snađemo sa svih strana. Veliko hvala svim sponzorima koji nam daju ruku, pruže nam kintu i pomognu na sve moguće načine, od ekipa koja nam posudi opremu do ekipe koja nam posudi kamione, kombije, sve živo da se to dopremi tu, jer ovo inače je nepokošena, zakrčena šikara. Dok mi ne uzmemo kosilicu u ruke i sve ne riješimo, ne sredimo, uz pomoć ljudi naravno. Definitivno livada da raste, da bude veća, da bude livada čim veća, da dođe čim više ljudi da se ovo pročuje jer su ljudi željni ovakvih događanja. Ne znam, rijetki su ljudi koji rade festival ovakvih razmjera sa 12 bendova, sa 4 DJ-a, sa svim tim popravnim sadržajima za 0 kuna. Znači na trošak vlastitog benzina, vlastitog mobitela, čisti entuzijazam i ljubav prema tome i to je to. Ne novcem, već voljom, moglo bi se reći da je moto ove skupine mladih ljudi koji su dokazali da gdje postoji čvrsta volja, poteškoće ne mogu biti velike. Stigli smo do kraja emisije. Srdačan pozdrav iz Crikvenice.